Hoe gaan dit op, nou? Right. Kom je reg? Ja. Die moeilikheid is nie hierdie kant nie, die moeilikheid is aan die ander kant. And if you're going to go into a commercial kitchen, you need to know how to work the grill, right? You need to know how to roast, you need to know how to poach, and even though you're... Die en dan... Ek moet kyk hoe dit lyk ook. Poppel. Ik ga nog wel even in de lucht geven. Ja, zo. Zo is kop. Hè? Als je net kop. Plastiek afgebrand. Je denkt zo? Ja, ik weet het. Hierdie is kragkabels. Zo. Met wat die koper uitval het. Als je dan over betaalt, dan zeg ik wel, dat is ook mooi gekend, so die fight is fine. Okay, boom, good stuff. Moenie omgooi met die hinge nie. Faber!